بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu, tosana salamu juhanu Dunongesha bahashinu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Watukufu, tosana salamu juhanu sukala wenu tinjani hali sibina anina tasi kabisa kala mfundaru kaweshele ya zenye ruma za wangu. Watukufu haandani Dunongesha bahashini shukurie wazee wangu, wadada wangu, wahu wangu, mabanu hangu wahenga zija nekumorinu ikao rangu juzi ngojuma unipara hasa rangu jana ulawana nema hadisi luna armaye zerezo zinu baina ya maulida hoikoni ikaoti sana chimjibu mbabi shado shirezi za mbekaya na mrejei kwezi harumaye ze archivu za ze rezo zinu sina muda mwinji mzado ilangu lapizo ndaparo hafili hanizo shamitka amini tikaulindia ukala dhima ngabu wandu ukongo wajuu wanakajalingana nami kumjibu shawa kumori ngoma zahidi za arshivu nguzo yapo chumikani ezenyangu katika Faransa mzatumu habeshe mzatumu ska hudumu ya tumu paniti filme fanya direct nyoti pia mwishia kwezi nyoti pia mwishia inamna imzadola ya la pizza nono hasibabu de mnarongo huo dokari tipiha ti filme fa direct wanoka uona abo yu anjali hala pizza nono tokabonge lazima wanu wazee wangu kwezi na wadada wangu wakati mdushindiha na muaminuka ya ikaulazimu ka ulamdu banhamda wangu haumna joshina nizai shaka tuoni isa ukagalazimu mstahi tuoni isa ukaya mruta hayastahilwa bana bala mndu ujostahilwa shaka mduka twanda stahilwa yabo lazima angalazimu wandu mndongoze heli yeye ya nzao ya kai simwambia luka ya ngamjo sana swamani jana ngamjo sana tikaze niti kaze mndondabo nisile kaze mndondabo ukaya yo nongo bokoke jarusiwa nongo haina nongo njukoza mabanu amjo sana zikaneze previsions pia tasawari nga wandunga jana winjwa hao wazee wangu mazuki wangu wandu wadada wangu ukiasi na no wadada wangu wanasho hangu waheko morinu bal walo ulaya walo nzuani walo mayo walo ngazija haina mdu wenji wa hao ni contacte
wani kazi ya suya zahabu lazima ndio wajibu wanu na mekana ni haki ukaya uno ukweli malezi hangu na mzali hano hangu wote sawa na ni mzali mkono la hata mzali hano hangu ni malezi hangu wote sawa nayo wanu pia ngwazijua shabo lazima una manongo haujibu walondo wanoka jalingana na mimi lazima wabeshele marhaba lazima nuwabeshele marhaba au kaya ngamjo kaya yesije ujopa ro mwaka kadalingana naye ngamjo kaya zenongo ambao zote pia wanuga mkaushi yao wanuga mlapiza wanuga mde yao zokweli ngamkubali zenongo hizo wanuga somo na daba mjinga amin yede manaboko banda apeli zote pia banda zenya swahana nkozo pia hizo kwelinga sarma siasa wananyasi rishinda nao kwa suba karma siasa wakati ndungu ishiyo hadaza wakati mdashindiha simambiani ukaya ngamina za epreuve ngamina za audio ngamina nongoza ushinda ziteba nuzi wanduwa juwe ema uldeula mdu hindi sistoya resha kamjo zamba kaya jana tira senye tijua shati mjua ndo tijua sharazima ni shiez amri zahani shiez amri zahani na mingi mjula wavanu kaya yemmaben zaya kaja nambia nongo yemdazen zaya kaja nambia nongo kabati mzima awa ni para kabati mzima awa sha amini ukaya wanipara wao daraja huanizaja zonzo mimi aminiu bede bana boko ngamjo sana nirengeze nyasu ya manika au kaya hamara saya jana timushilia amenukaya ikawa lazimuke izo ndongo za majana ni mjibu shanga mushilioni hasibra kama mushilioni hao binadamu kama mushilioni haukaya lazima kama hausiwa yaishi ngawo mzaza ngulo la rinyo wamitsimji utibu mtuje hanipara ajipresente hanambia ukaya soti ngarungawe mzada ulezu ambao soti ngar ameniuka ya ila raja kila bana ujinga shake tustahiki ujafili sema karadhuni shilie bali bali hamza urenti basri mishilia ngari mtashiyao umubeshule marhaba abongesi jabanu naambio wandu ikao lwanzingiza wandu ko wanuza shabazo tipia wanipara haunonvia mbekaya mzadola misuni mdau hata wanantuna mdu afami wa wallahi walau kaya kanifanya zo nazimia rohan fanye tukanga mumno ngamnijua wanza yao hunjua ibavu ya hangu hunjua mitiri mandamu nura Mwenyezi Mungu chora mandamu hunshangaza mimi akaya rijuha zalu aranja shoni soti pia haina mdungu jokaya hoja duniani ngena nongo nandishiwa arizqi ni ajali ya mdu mwema ho mdu mwema yaboye ajali yoka jahe ambili uskuzima sikumnajuka wala we ajali vumlao sideze accident lumlao duniani abonja diko kumonda majo shangaza mimi simwa jirma zungo ndio kama ushangao hezungo za hangu shakomu kawati mndo shangaza he conviction yangu
kawachi shashi wanadamu soneze message za hanyu shirengeza apeli za hanyu timushiliani tifikiri na mumlavioni vanuka ya na duka taazimiyat kaza mdona jabon aminuka ya maulida mutama mnyanya ngamjoka ya kama ulida harongoa shawa media zile ngao zini ani zinikaseo ni jowe nizo ni jozi tabia zao na za huluka zao kwezi rasmi yangu ni amnjohoni kelime kwezi ojo johire ngabo yoki yo numero yangu kitataya 329 74 14 329 74 14 donc yabo kwezi hemalezi azaliwa na ushukuria haya mduka unyo na bahatai ile uzo na mbao no lapi zao na do shukuria shakar na kubali provocation manama Camille Eto sa kubali provocation jo hambezo nzao on lapi zo nzao yo titap abonge chikubali tishaza ya swazan shede bahe siasa sana hirati yede bahe siasa sana hirati donc ngabwando kula dhima tinauz ani gardo gomana sha kweli la mndu mzade ijola dhimu yake ndo shinanzaye sha ala kulli hali mitim ndo uzalo ni mndu jola jonda mitim ndo uzalo ni mndu jola komori hunjua alohun maswani abonge tishia zinaswa zanyu shabo kam namba haishia tu kam duka shindi hausiku tujua sha tu kaya vraiment ngami satisfait bon tu timizizo na kana mamdufanya sha lazima mandamu haina mandamu karongoziwa yohishilia surtout wakaya wanwaze wahangu wanwa dada hangu wana baba hangu duwataha ngongo hizo hauziro tilisibiri nishie nielewe amzabondo hauziro kwesi hauziro no donc yabo yode mada handani lokaya tishilia timushiliani wazee wangu wateza hangu wanasho hangu mazuki wangu mabana hangu ikaora ngujuzi atajana mnipara haku msaha mtijirenge wakati usolimo mzade ola abonge ngamjo sana pande huo sihani sukaya yerohoi inyongoha ukakanu mjibu shanga mlusibiri hamastahi ya hanyu ni namna maona kanyo wa hundongoza yabo lazima wangu nike mndo mushiliani shanuka ya wakumuru wonti ngwajuwao edeba ya hemza do yanisaje halapiza kadonga sida za kadonga baisha ukweli wanungu wajuka ya zinongo yambao ulamnyanya na henyi za ndabo sikata jipanga nije noni seze kweli za hahe shanga mushilioni na urenga sibiri harma zinongo mansa harangu juzi ngawa nongo za juzi ya tukana ishia jana tijua tilongo wabaki sha jana ngabo daraja za wandu uko ngela dhimuni le sibiri nishia mwishi anyonti pia zwa zamba jana zama mdadza hangu zote pia
يوم جاي وما جاي كان امين وانزايا ngam aminu an lela ngam amin ya khulq hanko ngam na boka ya silisibiri shajana tenjeza audio tsamu za satena za wandu wa Ulaya fa Marseille jundao nana wandu wa walukumuri banu wa manga walo bansena boko joka ubuna tsahu mjoka ubuna tsahu na meukaya hautimize madaiyo kamdo ajuhama mukanga na utajiri hawahange jaunge jau yotukabo utajiri wa halali hau ema jumbawe halali ya wako mulipe waelewa ngamjo mjuzanukaya ramuda basainu timushiliani ama Mwenyezi Mungu yani be fibra nishinde ni mushilieni ilima udu karibu wachena mjemnu mnashirezisi ngabo ya mama manama lapiza banu aminga mumjono nono mumjoma nazaliwa kabanu simushilana nono atsionoe ku materi ya banu shaka basi tab aku kwa sababu akuwa kaya lazima kane subra ngamumjuo nono tizamba ngamjuo umjini hao shanolezo kaya zo kweli ngabwandu rashinda nabanu nasoma zintu ufoni mjibu kama ngamenukaya mashindano tsindrabo mashindano mndutsa haze kweli hambaze kweli amba mashindano shikamna kaza mndundabo haina mndunganya ruhusa yofanya yuzombiwa mbabiyo mimi nturindinda wala yo ntinauka hatatsa unyese mato ngabo yuzo nko calcule ngabo yuzo ko miscalcule donc awonge kamnungu shinano na mimi na keswiri tsachuka hamba bamizo njoka hambia mdomjo kaswiri abonge ede baba sa inungar ameniuka ya gardo bakar mwe siasa gardo shinano mwe siasa gardo la pisa na kisiasa kama mikoni umrasilioni nyondika umditaha raburos kwa juza taleo sham dinamika ya tukaya zini kaachoro honino nono shanga mlosibiri shatika taazmia ni jeni mjibu haukweli ha preuve na audio lazima mshilieni hakaende heli lazima ngasi duniani wanduga yoshilizana na abo yo amri Mwenyezi Mungu anambia kaya fadhakir na mshilizane inna dhikra tanfa'u lilmu'minina hakaja yoshilizana yofa amin Mwenyezi Mungu leo ndio kasika haju kaya ndadum kaza ndabo na ngamjo kajana kaza ndabo akaza mzangu ndabo wote mnamjua wote mna aporomona timu sha mono mnambo kasuka jana hadepaseha henda taktufu majina wanu ratuvumbulia majina raha toishiaze ujuza hao sha depaseha tambukaya dobi hambano hani yona mna kwa sango ile kaya ze preuve ngizo za kweli hali sovania wanu novumo simu za wanu ya ferahe nemeli ngajohedeli ambabi tena na ubushirahere mwanama hasana gusatweri na nana kama mdunga wa makacharo kwezi yabo ngarzunji ya marasaya arumna madam titi wa ushelezana arumsiasa watukufu ngamina mudamu injibanu ani na 2019 hata mpaka leo ngaumbe milioni za suraya za opposition Komori hakawa ndo wa maîtriser mimi na mwambe nyukaya ekale wa siasa wa Komori wanunga mmajuo vingu rasilonezi leo roakaya jana roardi wanzo itsahe maudu warutsu wandu wadoshinda wanibire honsongweni wanadu kosaga mwajonti pia bahi
2019 amwechelezoni wakati wandu heminyanya za sanhama alizetosha maopoza wandu washindwa wamba ngwanombi watowezaji sababani yo minyanya wandu wanu wajau wene ataba kayazalika na ukaba le 26 mai 2021 ngarjo sakomori ngarjo mtowa kamba timtoriani yo minyanya ngamanzo mparwa kamna uparwa nyimlo ulaya ngamanzo mnohunda na mitsango mwere ngwana ralo merumia shaka mnata kamtsano ngomjozi fanya abasar zambao maswani wengi wa karma ze plasi za Faransa harmandamano na rawajanaza garabira nao ngo hunu komori wadi waza zilodora mbiyahula ramana waje bangasibano ngaroli ndao waje ngo banu ngaramoze shuli za hao akawaja hunu ngamwambia undabo mkawa hadaya kwa hadaya yabo mzima rawana juzi wala place de l'indépendance hanamba kayabala kamuta usama hakawa tijabanu 2007 2008 2009 tikaban tijabanu wekili juu bahi zonjo hambia tijabanu nabasa na 2016 tabasa nyakana jamani bahi makateo pia sikaula la hidani kachahon nyakana nzia hendo watu abasain sijaga ratsaza nzia shatijaga mina mwenje haina usiku stock yangu no wana rifanya ndio dakoni ngo yabuke anikartume nya shahula kwesi aboselo kaya ngabo sabadili yo juzi donc wanaonekana wandu wao wajabanu nudini mbaye wenge banu waka Faransa hari nikale swata ala pitandu wenji eno wakati karashale yao kwesi gujo jabanu uje pasha nzahe hamangena wandu ngawalindao shati mwambia nikakando wa Komori ngwaishele yao juzi jana leo juzije janaje leoje abongo uhashiri kwa uhadalwa ende bana ko simwambia nika ulamnyanya le 26 mai 2021 biri wanwa juwa watahazo wazibahiza ziparisi wahya harmazarezo wazamba wao kabazo fanjao ngadoko fanjao ani wao wali hitima wali zindwa haina marongo zafanya waibenu watawaparisiwa ikawa parisiwa zindabo kartu juwa wanu izinu complot nabo wao wakauzamba riwaswili harme processus heze vote 2024 zamahani yo bientôt haya waandisa kama na ukavoti karna una makandida karna ufanja utseheya bantimambiani ukaunumnyanya wandu wanzo garde mbeza wandu wambo harbalango aminu wabasainu iliojene makandida wakati uja zikoli zijija wazungu sentinu kama na ukavoti etreipata abasainu ngondo mbiyo watahembaiza kosyo toti madina huwa na kama kandida yonti pesa ngajulao hakawa sa wasongoja unjano tahwamia ngabo sawa ondaye kosyo kwezi ngabo hata wambia majournalist kakarnao kama kandida wasangwa do jideclarat salibano yabo wandu wao kwa nauri shangaza nyoti na mrejea mazi archive Zahid director zangu timwambia nikawila minyanya janaje leoje ila minyanya wandu wala ngado kama kandida kwezi hena mndu ufanye siasa ukadota wavoti nongo jihada yako ngo ufanye siasa bahia wa mumenika ngado kama kandida
haina partibara ngo wandu wararu washindana au hani Musa mangujo jibeha kakaja beha ndio kabo sisi kada kwa mwambia ni mnyanya kama mwambia ni ndongo rejua wandu riwarambu wao kwezi wakati uja kampani wanuisangiyo kampani wanuisangiyo wanakasama pre-kampani Ijo mwambiani haba sainu mdoreleze zo mafanya wakati makana dhamana kamna ushinda kamsina marenda kamna ushinda yode mana ko haina wakati mnongwao kufuru na dolauso remjibuni badari mdeyani nabo wakumori ngoma zahidi woti pia ngwaishi yao zetara haafu za kufuru mzambao hamaba nuzilumu hulu nyinyi mnajina jamjibuni bala sisi ndo tuva dabu shadi ni wao mastehi that's batani zani gambulini mwambie ni bani namsubuti mnajeze makalamadu haba kama na ukavote abasa kama na usubuti Yusuf Ahmed bana subuti urdu heye wameka bana ukavoti heya bora zida wameka bativoti barwani heya wameka bativoti ye mzimba heya wameka bativoti kama na usubuti mzambe hakamsanga mjiprepara wene makandida wakumorengo mlindaoni wajamremenize kasuha wamuziseni janaje leoje kazi ndio mwambiani zinu sisi limwambiani na sikaturi ninda hizo anuensi inu kabati mnure monopoli hayo deka wale obo mtwara mwezi amdukauri shangaza kardeka mwezi kamdari shangaza zikama opoza diza shabarikana disipline zikana mwendo kardeka wajifumuo hamandani ye lideri atendea hakana vision hakawelewe tafsiri ya siasa hakaujwa kana ujwa upandusheo na inga ndoreje banu nini amu muzioni mrejei ze discours za sema cheki danganya nongoza mpuzani ndo siasa mloki yumenezi leo hazamba ndo mnamrea nguparo wandu wasonzi anafa na wasomesa utofa da ye maudo waswili ngoja mangode zilo ngoja mangabo tuvodabu yani zora isa zali ya rilela nizo diza kamdeishia rabwe kamdeishia pamrusheo kamdeishia de amndu yemtujura tijezi juzi fanye diza za pouvoir mjuhe muo etwabili njuzi cha muo etwabili haukahindi ujufu mwamlo nuo do kamwele wakawakomorwele wakamrangane komori mroso komori mwiranganya mwiroto kale wenunga wandu wa kwinashi wandu wa mdeani jana wambani wa ijana wambaze za tarafu mazana jana omsaje wafanya jana lewe wenunga wa bokari ni wema karna ujo wa wandu wa nafasi kawa uchono la conviction wa wandu boko umuma hao ngwanzo wareme wa parao kwamba hindu wakati wa ubiri na mreme hata kamna uparamu kwamba hindu wakati wa saubiri na mdeme mdukaza mdeme haina mnungu sobo mna Facebook ili ala pizza ya japora baba mze ena usifu mbabi jinongori juwawe majina hali mdwani wote pia yabonge amazo ni mwambie leo kana mrudi mnajeze za diskuru zila mneto unafiki na mrudi wameka wati voti Yusuf Ahmed bana duhe ya armaze media wameka wanauka voti kuna uzamba reya bora zida na unepedese ya maiju ya hoyo wameka wati voti kamna uzamba kamsa mpreparo makandida ni wandu wajua yani ni malideri Mahamudu nwanyawe na muhema mwabeka watu voti kamna uzamba hakani wanafiki ni wandu wanabo mkazamu hadawa wakumora basa mdambu wani ngwa mlindawe ni wajamde menera mzimba pale ngwajo mjibuni ngwajo muzisani nro ye janaje leoje ima hindi jana leo ngama mwendi ye lafudhi balwa uleo
banu ilauza hata abona mtu harma masanduku ya voti izanu fikiri rahawe jarongwa keriula haraka rahano rongwa haraka kairiula haraka rahano rongwa haraka kaba nau kabanu mamba nyuma dhamana wa siasa mamba ganya wandu mushiliaoni bahim jifandati batamjizihi namna bako alaka mushiliani wamba banu wandu anrabo ketsina maana waishilie tena haina usiku ndabo hata leo wonti pia ngwanzo wake ngandoma ngwakoma kandida nabo wala ba kandi ngwaduko himazi ziye yela fudhi preparao hindi ndio wana ramto warma masanduka vote kamna mshinda nanga mjua kamna ushinda mshindane na zali wakumuru mrambuani ngwamrambu waoni amdidini zambe banu ka opposition kwa tina kamtina na mrambi yendo esalo karwa uzi salo wama na roheranzi ituluka ya magoma na ya urumati na mrambi ye ngari towa zali nyinyi mndikendo mri proposeni ka umuhimu na roheranzi yoda alama ya utoto rangoma haula hata leo kamtina hata vision kamtina program kamtina rongoma panga ani ikao lazimu kama sainu ngamoni sawa komori ye bilaha ya diza halafu neze mjindao mjamzifanye ikawa komori wa mikanu aminifu kamti yabo akayo tinongo mlonizo kamna huna marongo mabe abanga kweza marasanya gamsanganyiho mino wana mawakomba remuziseni janaje leoje kabati vote kana ukabo katfanjao kana ka president afrikani wahazilo kana roha waja majaya haba mansura mbama na siasa kama urongo lazimu yaelewe kama mtu kwa paroreja inambao kwa mwarwa wanivoti mtahema raia yabonga lazimu uzo nambao maranya ndo nazitendwa na mrambi yera gujuzi jana leo yemba ndongo mwaifanya wakomora duko amili kama ngona magomana ndai ngwatongona wandu watsabu hao hata leo kama nauzi hana gwasongona wandu watsabu hao hata leo nabonge na vote zintisabuho ekajinga mfikiruka ya vote zintisabuho kamfikiruka ya ukaraisi zintisabuho kama mfikiruka ya ngomana zintisabuho wakomoramba na wamenika zintisabuho sonda wandu watsabu hao nabonge sijaba wandu ni mweshereze nikayeja najele woje Tenaje leoche ngamundini mpareni na msubuti mreje baba roze voti tale mrambie kabla ukavoti kamna kama kandida na mrambie kamna uzamba ila fio msamwizihi muifikiza kamtuiheza tena hakaya kanda mjihada ya wani kamjari hadaya mguna mtume shamjihada ya zinafsa muzaha wani kama hunchukua mkauri hadaya singari mjuaoni ngari mrambu waoni ani hata wala madoa hadaya wasamwelewani wa mtawani kwezi watukufu ودمنا مساج روحاني بسبب مختصر leo mfumdaru enadi kafanya director zangu muzifanya hajumba bi shati bendeni fanye na asubuhi bano ilile sheli zane babi ni Amerika namlejana mwanzo video zangu wana doza hamba kaka 2024 ngakurubia ngamjoisha jao wando aminyanya wando simambia ni ukaya wana wasarza ambao ngabo wanzao negotiation soni mabelu hariwa warenge maguvernori
Isela wangari wahumilia zali enyi wandu mtona wandu kamdukoba na ndobe joveta za kamtina wandu kwezi wakomori warduwa mrabi hani zaidi gana do mrabi ye marunda ya lawana harmo mwona no mofanya wala hindi na mrabi marunda lawana baba minyanya basi umwana no mofanya mufanye defamu mwambanga mwere mafumule swana maoro wangazija wa haja shamdo ko wandu wajaba la kawaja timu 1% ya wangazija nganzi ye marunda malala na hindi ni ani kamsima urukanize nyondo msajaja wakomoro mrambo alikanya ndo msajaja ndo kaya mwendeshe fauna Abdallahu hakutubu hamnogozani basi tikaufikiri wala wandu wajipangao tundu wala wandu tukawaje warongowe wareje walale wadotwe minyanya wakumura mrambuani na singari mindao ni haramazi kampani ngari mindao ni haramazi kampani yabona watu tukamjibu nindo haukakawati mnu jorambia nongo ngawadoka masuala na majawabu ngado muzisani masuala kamjori jibo haumenzanyo leo inu mkati ngamde wazali hapare fulani ya bahani hata mahame hata msamuli yote malizi tola mrenge mwanyisa mkaza mafunvu mli mwenzani kwezi ngamde wazali kawati maji eze maliza komodi mzirende yeba bahanu mwata maji amenye haturenge zonda ya kumratesinu kabaji kamwenje kanzia ima hakume mwaifanya mwakanamaji mwalihuza zemaliza kahuja wana makazija zemaliza rendwa yebija komori rendwa ngamdu hada wanwaji karna humbangi nafasi mhadai wanashi watu haumwame ngamdi hada yao ngardo muzisani aba ngamrini mpareni na mrudi mrejeze makalima mwadu yamba mwana mwambe kabati voti kakolinyo na ume kakolinyo wa kweli na mrudi mwambe kabati voti shaka mna uzaba kaya mkanda mhadai wa komori hata zevoti zije jonizo mwafanya 2019 mama kabati asizi kabati referendum kabati jao nyote mwene makandida mwene mvalide zile maharaya ibada hanyu fahami hama mbani kaya banu karaudo ujihadaya karaudo wala kandida mika waya badulu wa sharia na abu hele kandida he sharia shila yabu mselagiri hata basainu wa kumodu wasabu hemato gwa mrambu waonika ya nyiwandu wa nrabo nimambieni tena kawane kampani kena ukakansi jabahi ngiyo nzuani ngiyo mwali waundo walmamba aringo ndo mbiyo wakenzuani yezi msajaja ni ndabu na unafiki ema na mtuama kamtema kantahidi Shahidala wako muhimu azalia rohe mjie kamtufikiri antuani. Kamtufikiri antuani. No wanzuani wasamwelewani. Wanzuani waongo hunukomori. Wanzuani waone za jiri ngwajue mabadili wafanshiha kamnaua hadaya. Hakawada referendumu irelo arme maswe mararu. Eze votiz irelo arme maswe mararu. Ngajukaure arme maswe mararu. Mwanza kibala muhada yao mwambie minyanya gamla se defi ye lideri lo kinyume na zali uje subutia he yabata inu amekaka bala ukavoti yo defi ye mnushindano na zali lideri sinema saani sino watoto wa lor mwezerezo dema lideri wala hunu komori yo ujosubutiani yaba sayunya pareza media yamega mwambio libanu bomzimba helwa hamba iskila wame ubeidi yedu mpara bakakona kandida leo para ubeidi wamekaya mimi Ibrahim Ali Mzimba sawa kandida kuna uzamba kama wala ukanda uri hadaye barua ni Metro Mahmudu Sifawa bana ena mpareza media mwambie kama na ukavoti
kamna uzamba basa hakabasa kama ndombio msahemke msaheze kosio mwalibe izo son tipeka jurwa aina halo akomori ngo kama julungwe mtu ani ukabala ngasima julungwe mtu hadata juna hise sarim namuwani alimjuaoni karataka tumjuani tena mabunjiri mwafanyao izo mambao pia ngaratujuao yedi wana bako ngamlance defi ikamfanya bunjiri heli mwado fanya heli na makantari mwe konferansi yayo na Facebook FM mwarejeza leo kakabana ukavoti haina mdarongole parti yahe kakabana kamna kama kandida raishia basa kamna uzamba bonge watukufu zote madambi jina kwa binabanu ya handani sijani shukuriye wazee wangu wanashwa hangu wataza hangu wa hekomorino na mabana hangu ikao na ngujuza tajana wani pampanda telefoni zia jao kuti kiasi na nudo jima mastei na timru na jao na mekatishia na mi tikaswa jipanga hao kweli sharadhima tilisibiri timushiliani amo Mwenyezi Mungu tishindihe amo Mwenyezi Mungu yosi garanti sama Mwenyezi Mungu tishindihe na ukaya lazima yeroke janongo hando shatisi ani tilisibiri timushiliani ngam amene naomba Mwenyezi Mungu kaya izo kweli nyose ngamjoka ya jana muono kaya na dola hadi spereha ndata kutovumu majina na tuvumbua namba nobidi hamba donc yawo mimi tanzakele onjeni na ndele jumabo shalazi mahema zina hanyu na simu za hanyu ndudu hazi wa hanyu no ubeya wa hanyu no kanyo na shohanga ani ni wana shohangu kao kabati mdu wadamu na yabo shawandu kungwa ile wao ngwa juwao kaya tijirati za wakati tishindana na mdujola umbeshoni marhaba na omba Mwenyezi Mungu ntumaini kanishinde ni mstahini kama wenze madabi ili sikawajana wamenuka renjan janarwe kampani abonge na nunake hado tuezibui na hambe minyanya na mbaka wana ukavoti na mbajau sha ilangajiwa swahibadili amwambe nikayanyi mlo ulaya mambo waringanyi kinywenezi mambo warika ukavoti kasi jau ze parti za komoro zote pia ruwala rumezi wasamu wajihudumuze harumaze voti hata wala ambako tubi honda rumezi sani na endini wasamu wanisoona na wajiprepara kama kandida hizo tisimambiani ukadensinu ngarijowa wala tsuanduko wani ize paroli za hauzo utene idona na Amerika amlasa defi hela mnamzima korongwa juzi yerongo leo wameka kama ukavoti kuna kandida ize parti mloki yumenezi ina mrejeze makalama wayo yawe msamfiniha ngamjipanga uharamaze voti na hizo sisi kana tamani zo ngamjoka ramaze hele baishe ngamjoka ya ngamjo ushindo hayo bana bomjo wamezihibwa shazi hazifanya haona sigarati amenimu ukaya wakomori ngwa juru dua chagura isazali hagwanzima yone dongo warwa yone mana wanzoka ribala ngobalbala hakangwa jijua ukaya kwa tina wafanya kwa tina asizi harumeti kwa ze partiza ha ukati solidi kwa tina wanachama kwa tina jau alafu wanzo wadota waribana vanunga doga hibwa watufanja kawanao hibwa voti uluno wandu no ujovotiwa nini msanga mjibyo kamtina wandu ze group movement ndabo mzambao vanunga bo mzate mwenda rumbi vanunga bo shababi mkombozi jao zila movement za hanywani ngamjua kama jihada yao ngamjikazo ndabo abo ngene ndabo kama rasaya ngamrimla sani defi msubuti mreje makarama mawadu amba hadanila kama ukavoti kama kandida kama usubuti kama uzamba hakam mkanza mhadayewe wandu kama ule hadaya ngamjoji hadaya abonge mtilamu wandu na mjilamu wanyi Mwenyezi Mungu anasema nini yukhadi'una Allahu alladhina amanu wama yakhda'una illa anfusihim ngabuka hada Mwenyezi Mungu na amini Mungu shau kweli ngo jihada yao wao hawao sio komori kana hadaliha akarizalwa abantu riensi banu gare mjuwaoni gare mrambuwaoni gare shile yao jana juzi ngarona leo kama uja mdi hadaye
karinga mnambo minyanya na ushi wa ma'ana rasul illa albalagh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullahu khair.